Unoyam galeng persia kasih autonomous council ba Titos Tower khain wakan tha ya kajing wanra ka executive committee ya kajing penkala ya United kasih and His autonomous district council trading by the drivers amendment bill aja punreu klempen po ya kajing tip kat kum karukam maya khot uchaman ka KHDC ba strong pila khajana ban wanra ya ka bill hapok ing do ba thau an man sngi ba Titos Tower wa yang joy ban persia nama bakajing pentip kalau ngeba klem ya kat kum karukam ulong ba kumno ge MDC kin bu ya ka amendment ha badang suyo ya ka bill mentak step bala ipo tanglai minute long bakat kum ka rule la kumno dai ban a ya ka jing tho jing tar ars ni shwa ba ban ra ya ka bill handai la yo pediang dang menmit bat mentak step pat lawan ra hari jing do ba ulong bala ki MDC kim kren ha po yang do ba ha ai pat kin kren Hato kin lai hala pen ban ha Surok handai nak yang Salman simlah sengap barwa ong barwa le kat kum karul halo kani barwa tha ya UCM ba Winston Tony lengdo ban wanra ya kani kabil hadin kani UMDC kelaban mau premo ba Ricky Sulai la ong ba kani kabil kadai kebedon kam ba bat kadon kam ban ya thir company yo bakan keta la sya lisisni halo kani nak yang UCM ba Winston Tony lengdo la pensai ba ka jingthmu kani kabil kalong ban wanra no dakan non tribal employee service license ban penia fair ya global license ulong ba mensyua la syuai baik ya global license kabaya tengku bat global license ka soka jela handai menta lemba kan non tribal employee service license kan om ya tengku syu bat global license ka soka jela angni tapi beji bidangnya tetapi ikor ini lain beji kemien bagi bu amendment ini masuk untuk amendment mentari bahwa untuk amendment ini sesuatu yang dulu tetap dikenal lagi dan bu amendment ini dah training by non tribals dan bu amendment ini kita fishery dan bu amendment ini kita keduka amendment pun kita juara ini belum dimainkan ini tapi the rules agak ini rules tak perlu kan less of business dari bentuk ini tak perlu absti kebawa orang yang sebesar kebetulan Islam kibir hidupnya kita kamu ini nyata itu yang apa dia layu apa dia kebaca session kalau dia tentang itu pernah ini mana kalau nggak full budget session lalu kata kebaca juara kita minta je kebacanya minta je kibirnya layu apa betul lalai mana juara itu apa mana sulit punya dalam Susah jadi kalau program dah tadi kami teman, ini susi ada yang begini betul. Kalau boleh jumpai lagi, kadang intern Nala Surok, ini belum dia sampai pas Surok memilih hal lain. Kami kita kajian coba don burung begini orang kita. Kalau lagi semua tempat tempur kalau nak apa yang mana? Ada spesial mana? Sudah ni kan? Bantu ini yang terdapat dan semua kita di kamp juga dan kau isu ini memang Mynmiet Mynta mesti kayak bagaimana kali Mr. Chairman Sopedor apa Abadi berkata pada juga percaya kemudian benar-benar baju ya semua bertemu dengan rules ada takut rules kita kembali pada kesimpulan itu malah yang terbuka but di lembaga rules malah UCM semua move for leaves to introduce the amendment bill. Mr. Chairman, sir, I beg to move that leave be granted to introduce the United Khasi and Jengke Hills Autonomous District Trading by Non-Tribal Amendment Bill 2026. Motion move is that leave be granted to introduce the United Khasi and Jengke Hills Autonomous District Trading by Non-Tribals Amendment Bill 2026. Kayen kemudian, so leave to introduce the United Khasi and Jengke Hills Autonomous District Trading by Non-Tribals Amendment Bill 2026 is granted. Please introduce
the amendment bill now. Mr. Chairman, sir, I beg to introduce the United Khasi and Jaintia Hills Autonomous District Training by Non-Tribal Amendment Bill 2026. The United Khasi and Jaintia Hills Autonomous District Trading by Non-Tribals Amendment Bill 2026 has now been introduced. Please move for consideration of the amendment bill. Mr. Chairman, sir, I beg to move that United Khasi and Jaintia Hills Autonomous District Trading by Non-Tribal Amendment Bill 2026 be now taken into consideration. The motion move is that the United Khasi and Jaintia Hills Autonomous District Trading by Non-Tribal Amendment Bill 2026 be now taken into consideration. The motion is before the House. Telah berdiskus tentang the general principle jam ke amendment bill akan dikumpul kaku karun prabupra bracket 1 jam ke Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of the District Council Rules 1951 as amended. Yang amendment they mengumpul sya uskatri ha lanishwa kalai beje janmit jam ke khatnyau tarik Merayakan Rio, Hato, Arpun Rio. But unsa consider the amendment bill clause by clause hakakat kendai Merayakan Rio, Hato, Arpun Rio. Telah dalam penegak discussion. Ka jingyatai di session di bala lain ngasutu ba Tadis Council kala persang ban ai dengan labor clearance certificate LCC we effort to call ya tai tendre kini ka bang ako bandu Kalian apa mengalau benda kalau sa ini ini buat detail mentang. kan sa macam penting saya sebenarnya Kalau ayat standar ini dengan election. Balikan kung bajik sutu juga ba labor license di CI Tadis Council ki ko di balale dengan pokla de dulu ajar polai simbol ben kala shifting dengan shifting yo kane kajing ra juga ekstri komiti la saya ba dan kejuduna anu no kom yo ka ta pa yang ini te kadi ta kata ka personal ko kadi ako jona. Mr. Chairman, sir, percaya member pembentuk undang-undang cipta pembeli laom nak teku bah action state government ada mulai terlibat di mana yang ini district council dan pembeli laom menyatakan itu dan shim sama ini terlibat nama baju tentang shim ASEAN. Di pelat yang kata memang yang itu Mr. Chairman, so ini pelat yang kata bahkan don kamu kedua connection ini kecil itu pada state government dengan don ada memulai pembeli dan yang isi di sini Wanra yang dilakukan KPD dan non-tribal employee service. Dikali the way that details about in contribution materi session tapalantel. Kuma cukup kenal member Pak ini nak kalian juga isi mention yang ada nama Pak ini build bagi kuat untuk produce KPD but kanika Banhai yang ketika certificate atau beda buat non-tribal employee certificate. Kumita terkenal member bukan berni ujung hati cakap dengan labor. Atau course atau hati session kita nilai di layak Ther layak Thai, mungkin layak Grand sahaja bah. Apa jenis itu juga district council buat labor department of state. Di kajian bill ketika kemudian pengadaan penduduk yang honorable deputy CM untuk berjalan ini bagi yo pemilihan ini jemput pagi pada ini beri suggestion bagi boleh no nak kalian jom ke HADC hak apa ini bekerja kok bajumi yang tu ka jing ya jumi pada labor department di halo kita memberi Mr. Chairman sir wanra yang ketika bill so we have an member of extension kami kembali juga Chairman sir tentang live page but very specific jadi but akan ni amendment kepada Mynta akan ni kembali ke Mynta di current painting tak nak beri day but perlu bagi mereka no English mat ya kami nanti mentek akan di regulation
hakapili bagi non-tribals, hakapili bagi cimuan trade joki syakani ka jelah joki kamkam ya seksyu area bahak boka kasih autonomous district council di permintaan itu dia secara besar mengakuan percaya bagi ladon kamno bagi pas sekali kepil bagi semua baharu tentang ladang pas sekali kepil karena niat itu siku ban kasota hakapili bagi department pada district council kendon no dijong hakapili ban bantet atam jadi muan rumukan jom itu penabar bermantai hakani ka sorba demi jadi kisah syok marjan hakani ka sorba demi bersejarah sa Amerika hakani ka bel kante latam shisha namar demi ai ya teman tribal employee clearance certificate yaki kani dengan bantet lakam hakani dai ban akan terbaca dalam labor clearance certificate bersejarah sa kepala di program kapor hak jumpa baru bahwa tunggu order but state government kita ini juga saya dengan Mr. Chairman sir apa ini berkejim kerja berkejim .com mengenra yang ini kabel service license nomor ladang kiat ladang ini mengenra ini kabel kemudian kan tunggu waktu itu kan labor clearance certificate kepada tujuan nak pos hak district council dari bertingkuah bahkan tunggu nolor kita akan memberi mengisi seperti teknik non tribal employee service license. Kani kanon tribal employee service license kanlong kum shibanta kuman ai nadi man itu ye kinong trade panamar kum trading license kanong atpar trading license. Pero siya tahu ni ai tang ye trading license buat kami hayi kontek. Andai mentang ni ai ke clearance jadi ke service license ye kibeliu di buat trade ni lu. Kemudian video penting nakam ya cuma rum untuk non tribal employee hak ini kejelah jadi dah abang ni jadi non tribal employee service license dia baru cuba be hek yang ai ke bagi keli member dan burung kamu ni tu ko syubat ke labor clearance certificate nang ni syahmat